ti si. Pa gdje si, prijatelju? Pa nemate 7 dana, pa gdje si pocrnio? Bio na moru. Pa gdje si bio na moru sad? Bio u Doboju. Doboj? Pa nije ti Doboj na moru, bola. Ja, gdje? Gdje je Doboj upao u Bosnu, odmah onda kod Tešnja. Pa sad ja kontam što je meni plaža bila daleko. Hajde kafe. Da sam znao, ne bi ušao. Mogu ja barat mahmura, ne mogu majki gledam. Znaš da je prestao Brad Pitt? Čuj. A počeo pit Sampras. Propio se pa. Mogu oni nas toči kad su hađe, bolan koji ovaj, vidi ga, majke, došao u banku. Eto, vidiš ti, to radi s parama, ti ja, lopate krampa. Vidi ga koliko je uzeo. Što da u 50 eura? Idi pipari, Stani, blond, odi. Kopaj. Hajde. Idi ti, što ja? Ti imaš krampu, hajde. Što pocijepa 50 eura? Pa gdje si vidio 50 eura s 2 nule? Neki lažnjak. Eto je netko tamo, ubij ga, nemoj. Pa ne možemo tako grimna glupost, ne možemo. Šta je ovo, direktore? Svi sa konkursa dobili posao, jedino ja nisam. Samo malo, molim vas, ne možete tako upadat pred damom. Direktore, ovdje se dobro vidi ko dami upada, a ko ne upada. Čekaj, kako se ti zoveš? Mujo. O. Evo. Po fakturi, šta je bio zadatak? Za 8 sati ukopati 10 bandera. Jeste. Ti si za 12 sati ukopao samo 4 bandere. Jeste, direktore, ali njihove bandere viri i zemlja moja nijedna ne viri. Što sad da ti dam? Hajde, mrš otkaz. Hajde mi gineš ovdje bez... Hajde mrš za otkaz. I ti muje mrš. Surovo. Vidi ovo. Policija traži muškarca srednjih godina. Visine 183, 185, duže kose, malo krupnijeg stasa. A? Koji ide po parkovima i siluje žene. Ja, pa? Pa šta pa? Ja bi se prijavio, čoveče, to mora da je dobra plata. Policija je to, bolan.